Nang, ada siyang kwenta yo. Awan kwarta. Nag-imot kayo matanan? Da, awan mo't talaga. Pangala ako maiti kwartak ngayon ako. Katjak pa'y mo't nakaapit iti mula ta anatang. Rason nyo kay di data. Imot kayo nga, anya data? Na, Uy, Ima, nag-alam ita sinilas mo. ginatang ko api lang. Ijangay, Ijay ili. duwan sa matikasta nga sinilas mo. Talon sapay. Bagya kon data maysa. Itid mo kanya kon. Nya. Ah? Kursunadam ayat ay chinelas ko. Awan nga rod. Bagya kon amatan. Kurso na dak nga men. Ay katun sige, mabiit na ang tain naksukatan to'y chinelas ko. Takukwa mo daytoy. Ay na, thank you. Ay na, nagsingpot ka matanan, Emma. Thank you nga talaga sa uulitin, Anya. Nagdawatan man ang iti dayta chinelas mo pilang. Ni Emma, ananang. Tinesting ko lang nga dinawat katintad na matanan. Anya, ay na anak ko. Di kalagbaing iti kastangar aramidem. Agdadawat ka. May mayatan tag daw-dawat ngam di agtak-takaw. Agpada ama di dagita. May mayat matlang na di agdadawat. Basta maday, kababa inti kastangar aramidem anak ko. At dalang arud chinilas mo. Di ang kayo matdumawat no kayat yo. Pakibiyangan yun to matamin pati pa nagdawat ko. Saan mat nga dakas na agdawat? Ang kayo kit di matdawatan di sleeper ni bakat emangan ha. Tapnohang kayo nga umapapal. Tilap apalan nyo matgamin. Pilang. Tata, bagyo dato nakabitin ito yung adakal nga galon. Away na apay aya. Dawat ako man. Hanyon samad nga usaran dato yan. Ay, usarak dayta. Pagsibsibog ko kadagiti mula. Ay? Ne? Ala? Nalumat gaya man je papayayo. Dawat akong je maysa. Ha? Ay, sige. Alaan mo, timaysa. Ha? Agpaiso yaw. Ay na, nagsingpat kayo nga kakaruban. Hang kayo nga naimot. Ay, mabitlang atasok dalay. Ay, sige man nga rod, tata. Ay, pasensya kayon, nataktak kayon. Okay lang. Katje, lemon yung ay. Bagyon sa matay jay, dumawatak man. Uy, sige lang. Manggaw at kalatan, uray ta, napapamay. Kan jay si Leo. Mangugutak to niya ta. Isagpaw ko man ite idangdang ko. Sige lang. Ada mga lakalaan. Ay, thank you nga talaga, tata. Nagburas kayo matgayam iti pipinoyo, tatain siyong. Wain pilang. Ay, awan ti reject na, tata. Ay, awan pilang. Nangina nga may tipipino ita. Iso nga inla ko may pati reject. Ay, sayang ah. Ay, awan nga, uray maysa. Awan. Ay, kat, nakalako kayo nga rodan. Hey, agpabarato kayo nga rodan ah. Ay, jak pa'y nakasinger. Apay ngay, yung kayo agsingiran ah. Into no may allowance pa pilang kung natay nang ipaw tangak. Ha? Ay? Ni, akin sapatos iji nakawaray jayan tiri daw yung. Ay, sapatos ni bakit dayta. Di nansa mo unay usaran. Ay, dawat ako na nga rod na nga usaran. Ha? Umanay ayakin ka. Ay, wana kad nagkasakaan kami kanibakat mo. Alaan nyo lang tara. Daan sa amutay. Saan pa yan nalabaan? Ay, siyak ton timang laba, tata. Laba akton. Adakan pilang agdadawat. Wana na nga manag-apal. Nagaduman dagita igamaun. Anya man dagitan, dinawat mo manayin. Katintad da. Ay na anak ko, kapilitan nga itid da. Ta sigurado dinawat mo manan dagita.
May mayatan ti agdawat ngam di agtakaw kunak manan nanang. Ipadas mo man dato short pa nanang. Dinawat ko kan ni Tata Carpio datoy. Naiwaramat nga may ije balkon dia. Iso nga dinawat ko na tahang kanumat nga susar ni bakat na. Naipat kano kanyanan. Limok magngaminan. Ay manjak, ay naanak ko di kalaagbain. Pati short pan daw dawateng. Kathandang aron nga usaran nan. Di pa kaya tayalaan kayo. Jakmat nga piniliti suda. Kukwayo datan. Hindi kayo katagyaman tailaklak aman kayo nga idaw dawatan. Anya? Intan makipurdiya pilang. Welcome kano ti amin amapan agdalaws. Tangdanan datayaw. Apay adalusan dati balay dia? Pumanaw dan ijay ta ipaabang da kano. Ay, Umay kan ta inta tumulong nga agdalaws. Ta isupay ti ited datang danta. nasakit sikat ko. Anya? Da kayo latan Angam kita akto mat kay di. Sumuro takto no kaskas ano. Nagladaw kan. Dandani kami malpasen nga agdaldalaws. Hanak mat nga umay agdalus. Anya nga ruti ko umay ditaw. Kan, apay nga daig kamuasa ko. Pangusaram dita sa ako. Ayan na di aking balayan nanang. Aday jay kusina, aglut-lutaw. Sige tama panak man ija ayan na. Apay aya, anyat ibagam kenkwana. Secret nanang. Nanang, umuna akong nga gawin niya. Sumaruno kayon ton. Nay, anyat ingkargam dita sa ako abinaklay mo nga ay. Dagitay inted ni madam. Radradyo, lolas kam-kam, kalkaldiro. Aglalaok dagito yan nanang. Inted na, wano dinawat mo manan. Inted na. Sige, mapanako nanang. Ay, umayak mo ten. Mabainak dito yun. Ibabainak mo ten anak ko. Nekat, taswildo yung ngayon nyo palang inala. Saanan, kababain. Isuntumit lang nga imay kamandimawatan iti kumkumpurmay. Di ka imay nakidalos. Sa ita, imay kadimawat iti kumkumpurmay. Katapay aya, impakajakmat. Jakmat tinakaw. Ay, unay kan aya nga ubing. Ala, agawitan. Ma, hanmon samat nga ususaran dato'y payong maitiruar ti balayaw. Ha? Ay, us-usar, ano rumwara, ha? Adon samat ti payong mo. Dawatak dato yan. Ay, adatay daan apayong ko. Isunti alaam no kayat mo. Daytan mangtot ka lang aro dun daan pay. Data baron Ha? Sige matan Laglagi pa mema. Damoryo give kat damoryo receive. Ay, kwa. Maasi ka kadi kanya kun. Naimbag kanyam tada trabaho yung ag-asawa. Siya kat awan. Anya nga'y alakon. Gawatak ito yan niya. Sige. Ag-umatangak tulaan iti sabali. Tata Berto, nagpentas mat data tumba-tumba nga tugaw yun? Ay, Wen. Intil ni kumparik dayta. Regalo na kanyak, idi kasangay ka. Aya? Nagmayat matanan. Ipadas ko man mataag tugaw, babalen. Ay, kit mo na. Ay, sige, itugaw mo. Banasay ka. Ay na, nagmayat matanan. Kaslak nga agin inda yun. Hanyon samat nga usaran datoy. Dawat ako na. Ay, saan? Regalo na kanyak dayta. Kaya usaran mi dayta. Pag singsinublatan mi kinibakit ko dayta. Hanyo nga bagbagay tagtugaw iti kastoy. Dawat ako na niya, tata. Bagikon. Anya? Ay, saan? Ay, pasisyakan. Tila bangkiton, tidawatag. Anya kayo matanan? Mangtot kayo bangkito paimat. Ay, regalo na ngamin kanyak dayta. Kat irigalo yung mat kanya kon, Ay, saan mabaling? Ay, pasensya ka. Saan di saan? Imot kayo mat nga laklakayan nga.
Ay na anak ko, kababain kan, pampanaganan da ka iti agda, tagdadawat ka nga main. May paritan na yatag dawat? May daruman na yatag dawat? May balodan aya nanang? Ha? Umapala ang dagita. Ulitak man nga ibaga. May mayatag dawat ng jag takaw. Kandi kayo kay diagyaman ta makatipid tayo. Ada dagiti daw dawatak nga usaran tayo. Imbes nga gatangan tayo haanan, di isupay ti igatang tayo kuma. Ngam pilitem mo ti taong agpadawat. Nga oray di da kumakayat kat pilitem adawatan ti dawdawatem kadakwada. Ay na, adamat lang kadakwada data Apay mapilit ko nga rod isudan o talagang handa nga kayat. Ngam gumura ka kanumat no di dapat ganti kayat mo anak ko. Ay na maday ti kasta. Ni, anya dagitay mo, Ima? Dagitay man napidot ko dita basuraan. Napipintas pa nga minabadbado dagitoy. Imbasura dagitay pimanaw a borders dita bangir a balay. Ni, asino nga dagijay? Jak am mo dagijay. Nabiit damot la nagabang dita balay ti kaaruba tayo. Aya? Uy, nagswerte ka matan. Ay, sang hambag matdatan. Pasig abadbado dagitoy. Jakon kinalkal iti unag. Basta binagkat ko latan, takas lamayat pa'y mat dagiti karga na abado. Ay, dawatak nga rodan Ha? Sige na, adamat kwarta yung nga igatang iti baduyo. Ngam siya katawan trabaho. Sige, bagyak datan niya. Sige, diyagmon. Bagyakon niya. Thank you, Emma. Sige. Sige, kukuha mo. Wow! Nagpipintas nga talaga. Bagbagay ko, nanang. Nangalaan manan kadagita abadaw. Nang dawatam manan. Napidot ni Emma iya basoraan. Ngam dinawat kon. Manan? Kitaan niyo man no bagbagay ko. Nagmayatifit yang na dato badu. Kandiato sandal. Husto-husto na kanya. Ay katlaba ang paymot Hanan. Lablaba ampay lang. Usarakit din. Ni, ala, ada pagyan duwa nga pante itoy. Wow! Nagmayat-mat dato yan. Korso na dakti kolor na. Kan ada pa'y, ni, ada pa'y bra. Apag iso ay, narot-rotan dagi ya underwear ko. Ay na anak ko, ibulang mo dayta. Apa nga ibulang ko, sayang Ay sos pati dagita pagtatak ko nam. Uray ko manubarbaraw. Kurso na dak nga rod. Madlaw to pa nga nangay na dagito Ay, Jack, makagatang iti kakastoy ka ngay na. Asino dyan na ang light? Ay, nagbangsay. O na nga rod. Uray siya katadamat mga angot ko. Na, si kansamot pilang. Si kansamat nanang. Angutom ka de takilikilin. Angutan niyo matatakay-lakiliyo. Siya nga tang agpaiso aya. Ay ikatiman nga mintabadom. Talo aldawon adi mo sinuksukatan day ta dinawat mo abadaw. Ay, Na, ina. kumanudkod ka. Agagatalak nga rodan. Naggatal ka na yung dato kilik-kilik. Kante-entero nga bagik. Grabe ti gatal na. Oh, Ay sos, ingkagdigaws. Agud-gud kansan. nanang, kitaan niyo man no bagbagay ako dati badok. Nay, nangalaan manan di tabadom. Apay, di mo pa'y laimbulang dagijay. Kat aggagatil ka lang arudan. Sa balimanan datoy. Ada na pidot kong hambag. Kat dato tili naon na. Ada te wallet. Ngam awan mat karga na. Ngam inalaklatan ada te wallet. Dati man kataan niya ka di. Na, una yun ti panangigpil mo di tawalay. At dakarga na aya. Awan nga ron. Ngam inikak iti basit Anyan, kas kalabak nang iti kastala nga manak ko. Maya tupay. Agunay ka. At sapay na iburda anagan di tapantalon kun badom. Agpadamot anagan ti na iburda dita. Wan, iso nga agpares na gito nga bado. Kan oray dati walit, adamat lang na iburda nga nagan. Nay, akin ko kwa ngay kadagita.
Adamot nagan na. Diyak amo Hindi daan pagan ano datoy. Taimbel lang da nga roden. Anya? Ay, inakman gumatang iti bawang kansibuyas. Santo ag-awi dakton. Ay, nabanog ako nga agpagpag na. Mabiit man lang. Siyak ti kasasaom, nana. One. Oh my God. Ay, ni, ape ay, ibatan diyak. Ape nga Di ka pumanaw. Tamangayabak iti pulis. Si kagayam tinangtakaw iti mapukpukaw abag ko. Anaglaon ka dagiti insuot mo. Anya nga tinakaw nga ibagbagayo. Ay sus, awan matamo kay ta. Badok dayta insuot mo. Kanta igpilam awalet ko. Kukwak dayta. Dayta na iburda anagan ko dita bado nga insuot mo ti ebidensya. Kan oray tawalet ko. Impaburdak matlaang tinagan ko dita. Ay, awan na mo kita. Hanak maglagdat ako. Kunak no talaga maibalod akon. Ngam na imbaglakit din tanamati kanyak ti bakit nga kinkukwa kadagiti insot ko akagawaan na. Nadidigra kitikas dyan na pasama kanyak. Iso adya kun naaramid tinagdawat wano nagpidot iti kagawaan ti sabale. Tanagbuteng ako. Alakastan to'y pagayam mo, pilang. Aniyan, makaisemak mo lang aron iti daytoy nga impadramam kabsat pilang. Nasaya at mat, tayo ni Jamon tar aramidam. Agasam dayta, uray lang gud-gud kan, gapoy ti kadadawat kan kapipidot mo. Libre nga agpaiso nga perwisyo mo, timpay na kan ka. Nala, pagyamanak, ting ka pa nang ibinglay, iti kapadasam. Bueno, papagayam, di tan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam pilang. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! And your nose para iti script ni Jenna Almoite. Agyaman kami, kan Diyos tagngina, kada kayo. Amen. Manang Biyana! Pakasarita ni Kabsat Ago, saan napud no nagantintay drama. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Shoutout mampay kada Jessa Fernandez, Diana Rose, Jose Kanimaricar Tibayan. Kastimanti ko na ni Kabsat Ago, Dear Manang Biyanang, aday dinagbalin na nobyak, na pintas a balasang. Agin nadayo ti balay mi, iso nga iti cellphone ti komunikasyon mi, tasag paminsan laang ngagkita kami. Inspirado akanayon gapo iti nobyak. Rogyak man nga rod ti agsalaysa. Manong Ago! Apay aya, ako manukaw ka dita, Joy. Ala! Anyat kukuam dita nga ato ti kayo. Apay nga imuli ka dita. Ibiro-biro ko nga ro diti signal ko yung cellphone ka. No, makontak ko ni Angela my loves ko. Ay, Angela manen. Ay na manong, uray puputam ti kunak. Agsina kay tumot lang iti dayta babae. Umay kakit din. Bumaba ka ditan tarurayan na ka ni tatang. Ayan ngay ni manong mo nga agaw, Joy. Ay na, adday jayan ti kayo nanang. Nakaapon. Anya? Nakaapaon ni apay. Apay nga daijay. Diyak manam mo. Agayat sana. Agbirbirok ka no iti signal tap na makontak na ni Angela my loves na. Anya? Apay nga ta, adimot ang reply ni Angela my loves ko. Agaw! Umikan at mapanta ni di bangkag, taintan nagaradaw. Napudo kay. Ay, uwan tatang, umaya ka. Agaw, kaya batultulala kang agar-aradaw. Kita am ka di na tinaradaw, kat na ibangkay. Anyat pampanonood sa maya.
Madana ganak nga rod tatang. Tadibet agriply ni Anghelan. Anghela? Jay ko na manubyam. Huwag tatang. Nalipatan naksamit tayo. Wano amangan mad no adan sa bali na. Liklikam ka di tiyag panunaw, iti sana nasaya at anak kaw. Ta si kamot lang ti marigatan. Panunutim latan nga amangan nobisay. Iso adi na masangaw ti mangkontakin ka anak kaw. Nay, maya mo ti isem mo ita anak ko. Kasla ada pa karagsakam Ay na, amoy ulatan ano kas na tiisam ni Manong nanang. Makurkuryente man ang tirik nanan. Tumal na ka man mat, Joy. Kinay bagbagam. Rumwarak man langay. Papanaman ngay agaw. Inak man agload na lang. Nay, kita amat tagalan mo agaw. Amangan mo no may tublak kay ti kasi cellphone mo. Agludak man kit din na. Ay kawa na, anyalod. Di mo itad ti numero maunta nakalista dito yung notebook kung dagiti numero yung agpapaload. Saan na tinumirok na? Dahito yan numero tiludan niyo. Akin numero nga dita agaw. Sa bali manan ang numero dayta. Numero tinubyak nana. Ay so, sagaw. Abangan no mudmudusan na kalang day tanubyam. Kaya mo matag papautaw di tanubyam. Kita mata mga no may scam ka dita. Palagi din. Ludan niyon ti papaludak. Danay, agawid akaun. Nagadungay pagbagayaw. Darasin niyo kit din na. Hay, na may saak mananday dyan nga ago. Ada mananlod ko, libre. Naragsak ka man, sweetheart. Kita niya pa nga, sweetheart. Na may saak mananadya gayim mo, ani ago. Di ka ka rin makonsensya, ti kas nga aramidam. Kurak man ko nam anabayagan na sininaam ni Ago. Dita ko mga rod ti balak ko. Ang masaya nga nak. Ta iso nga min ti paralod ko. Amo man, nagastos ti load, sweetheart. Iso abay-bay anak laeng, what? Kalpasan anapaludak ni Angela my loves ko. Di mat manan agriply. Di na pa yun kayat ni makisinara kanyak na awan kwartak. Sala makisinara kanyak na ibagak na ikakiti kwartana. Kunakmat ngamin kan ka mo dos de jano biyang manong. Mamati ka di kanyak. Kan saan lasyak ti mangibagbaga. Ado kami. Pati ni Nana Maring ije store. Kastamat lang ti atap na ije nobyam. Saan mat siguro wading kau? Jackpot yun ang maaramid niya ang hilati mang murus kanyak. Kit no labnak day jay. Apay, di mo madlaw ay manong. Ano adala ka sa pulan na kan ka? Sa makalagip nga agtext. Ngam into na itad mo ti kasapulan na. Malipatan na kamanan. Ha? Ayunan niya. Apay nga itala ama amiris ko na ita. Hello, Julio pare. Busy ka ka na eh? Hello, Barano. Kapingin mo ka? Agsarak ta kuma pare. Tain taman mo't ag-relax. Ay, kaya mo na pare. Makilang nga ron, tagrubatan. Sa dinaw ti pagkitanta pare. Sige. I-text ko no madamdama no pagkitaan ta pare. Pare ako, kumusta ka? Kisla ang problema. Kaya dito mo't inuman ti piniling na pagkitaan ta. Masaksak kita anak nga ron pare. Diyak amo ti aramidag. Marikrig nak nga may naluklok wanak ni Angela my loves ko. Ha? Kinapuno na pare. Julio, sweetheart! Ha? Apay ngayon may ka dito, Angela. Dito'y nagayam tinapanam. Birbirukan ka. Mabit man lang.
Sweetheart, kaya't masawan ang hila. Nobiyom tigayim ka, parehulyaw. Nobiyam ka di mato'y nobiyak. Ay, kwa. Ay, ni, ako, ada kagayam dito eh. Danggan na kumaan, tagpalawagak. Sana na masapaw. Awaran kayo tiba inadwa. Traidor kayo, hulyaw kan ang hila. Hindi ta kayaon. Nanang, nakitam ka din ni Manong Ago. Na, saan nga raw, Joy? Apay, napananda ka day. No kasta? Ala, may saaldawan na saan erimrimor ni Manong Ago iti kwarto na. Na. Apay ngayon nga ta, anak ka. Ang mga mano, maditirik-rik na. Ngam, idirabi eh. Nangag kong agsang sangit, Nanang. Anya! Na yun, ito alam life ko. Kana yung daklat tanaluklukwan na kiti babay, abanobnobiak. Nusandak ngay sukat, kwartaan daklag. Ay, nagkas ang abiyag. Mandi po nita. Yakon agayat iti oray asinaw a babae. Nay, apa yan? Nagsapa ka mo ang nagreeng agaw anak. Ada ka di lakad mo ita. Masapa ka mapanigibang kag nanang. Ta mapanak agarado. Kan nagmulay tinaduma-duma anatag. Na, ay, makapakigtot ka mo tanak ka. Saan ka mga sigod kasta? Ala nanang, mapanakaw ni Jibangkag. Na, ay, Apay bakay. Papanan ka nung di agaw, nakasapsap mapan ka no ije bangkag lakay. Mas daawak man. Kas lagi magay day anak ta. Tatang, ang damad-madlaw yukin ni Manong. Uy, Joy, talaga nga ada. Kala, nagimagat ni Manong mga agmula. Agmula'y tinateng, kas ka na prutas. Nalawa ka na, ti mulaan na. Ay kat baybayan nyo ano kasta ti kayat ng aramidan, Tatang. Kay samot agkulkulong iti kwarto na. May mayat no aggarden latan. Apay agaw. Awaden planam nga agarmanan iti sabali a babae anak kaw. Di ka din namang nobya. Saan tatang? Sakit lang iti bulsa ng ita babae. Gumatang aglatan iti pastor ka dingwain. Tapno isulangan tiliwliwak di bangkag. Ay kat, nuday tati kayat mo anak ko, akad naman nagas na. Adalakit di gatang mo, di nasayaat. Adamat naglakwak iti natang tatang. Isun ti igatang kaw. Ay Susan, anyat nang abakan ni Agaw. Nagadumot akal ding kanwang ti inukod na ngayon yawi di itay. Awan na nga bakan na, maray. Tay bayad tinateng na, ti inggatang nakadagiday. Ay, kasta aya? Ay, may mayatan na ti kasta. Ngamjay mapan agpapaiskam iti babay. Manong Ago! Manong! Apay ngagtartaray ka. Anyat mapaspasamak kan ka, Joy. Umikan Manong! Itaray tayo ni Tatang iti ospital. Apay, dan ano ka din ni tatang? Naatake Manong! Anya? Na-stroke ni tatang iyaw kat na-paralyze ti kagudwat bagina. Ay, santo na makatrabaho. Kasanon nga iti panag-aadal ko, Nanang. Sana na makatrabaho ni Tatang. Di ka madanagan na din ka. Tay karigatak tiyag trabaho, tapno may tuloy mo ti panagadal mo.
Ay, agyaman na agaw, anak ko. Awanan yaman na nanang. Ipatpatag kayo a pamilya. Yoy, kumusta ti panagadal mo ading kao? Mayat manong ago. Nagngangato ti gradok. Tagad adala ka na imbag. Nasayat no kasta ading kao. Itultuloy mo saya aton ti panagadal mo tapno makaturpos kantaw. Wen manong. Ay, manong, adaman damagat. Anya na jay. Kumusta kayon nga ijay nobyam nga agnagan iti Angela? Ay, mayamon na jay. Awan kami. Nabayagan na nagsina kami. Nasaan gaya man nasaya at ti ugali na jay babay. Naimbag man ta sininaam manong. Saan na may kariday jay ababaikan ka? Ngamin, nakasingsingpet kan naggagat ka. Oh, Julio Baraw, nakapasyar ka ba? Ay, punta ta. Handa ka titigayim ko ani Ago? Ay, awan Baraw. Nasapaan na pa ni Jibangkag, tanapan nagmula. Malim, ano agawid dahil ay, ta nagbalon nga main. Kasta ka rin, tata. Inaklangan danunan ni Jitalon na. Ay, wala Baraw. Mabit lang ta, ayabak ni Jaw, ta kuyugin na ka. Ito doon ano sa din daw ti ayan na abanda. Magyaman nagtata. Kumusta kan ngay pare Agaw? Nay, si kamat gayam pare Julio. Naimbag man ta nakapasyal ka nitaw. Huwag baray. Umana ka magkindaw iti pamakawan mo. Kapo karagatin naramid ko iti kalabas. Ay na, awan na jay pare Julio. Nabayagan na dya pasamak. Nabayagan, ngayon tanong ko itilipan. Kinapagno na, nagsiya na kami kani Angela. Ta sana nasaya at ti arami na dya babae. Agbudmudos ti trabaho na. Anya, naimbaglaan na. Ta sininak adagos na dya babae. Ang nga rin paray, manglok-loko na dyan Angela. Good. Anya ti plano mitangay paray. Kaya't ko kumamati, makikadwakin ka nga garden paray. Ay good, mabalil na taapare no kayat mo. No, dakanuwag di tibangkag. Una paray. Sige, intapay nga rod, agmerienda, di tersina ni nana maray. Ay, gayam, aguan na. Kasar ni kasinsin mo, ijay laod no bigat. Mapantayo anak ko. Wala ta nanang. Basta awan matrabaho iti bangkag. Nga ron anak ko. Ay abam ni Julio no kaya't nati makipasyar. Pare Julio, kaya't mo ti makikuyaw iti kasaran no bigat. Wala pare. Sigurado nga do ti babalasan ni Jay. Anda mo isala. Ay, sigurado pare. Ado at talaga ti babalasan ni Jay. Ay na, dahito yan, ti kayat ko. Bakit kita mo ka di pare, ti bakit kita? Anya na jay, pare. Nakadua ba palasang? Ag-display ka dito yan. Babae manin. Jakon kayat. Jakon na ito babae. Kung kamlat tayo da amin pare. Anya? Unay kan pare. Bumingay ka mo ta. Saanin, pare. Pare Julio, apayakas ta ti isem mo. Anya ti isumam. Inaklon na kung jar armag pare. Ay, good. Kita ma, saan na ka manin na pagkwartaan? Saan pare? Masigurado, naamos din nobya kita. Kasayaan no kasta. Mala, umay kan paray. Inta nagaradaw tunay aldaway. Uman paray. Ang adaman damagag. Anya ka din na jay paray. Talaga ka di mon kayat ti agayat? Manjakon paray. Sakit lang ti ulo ken bulsa na ita. Agarde naklangan. Manong Ago, dandanin ti graduation mi. Kat adapay bayadak iji pagadalan.
Awan problema di taanin ko. Tadamot urlong ko. Isoon ti usaram. Ay na, agyaman ako nay manong. Nanang, ipa-repair tayon ti balay tayo. Tanay narukupay. Abangan no marba. Ay, wan ko mangarod anak ko ang awam may muti kwarta nga usarin tayo pagpa-repair. Di kayag danag. Tausa rin tayo di urlong ko. Kakaisuna nakachampak manan itinangato a presyo tinatag. Ay, kauwan anak ko. Apaw, agsuswerte ka itimulam adatay. Kaya agyaman kami ay iti kinaanos mo, anak ko. Awanan yaman na, nanang. Ay, congratulations, Joy, anak ka. Ay na, nakatulpos ka ba't lang ay niti panaganal ba? Agyaman akmat kada kayo, tatang. Nang runakan ka manong ago. Pagyamanak ti amin na sakripisyo. Tapno mapaadal na kiti nasayaat. Awanan yaman na din ko. Di napatag. Nakaturpos ka niti panagadal mo. Kat usaram ti inadal mo para tinasaya at trabaho. Wen manong. Mari Susan. Lugan ka din ni ago di nagpintas alimbabas itay dito store. Wan, Mare. Bunga, ti kinagagat na dayjay. Ay, agasaman. Ay, wan. Talaga mangarod nga masinsun ani ago nga anak mo. Agaw, anak, mapaparin ti tawag. Talaga ka day ngawanin planong ngagsapol iti babae nga armam. Saan na masapol na ita kanyak nanang. Daragsaka ko, noon niya tiyada kanya kita. Anya pa lang ti sapulag, kan anda kayo may amang ipatpatag kanyak. Kan ano, nagiti tarakan kaw aliliwak. Kan nagiti mulak apang ibukbukbukak iti atensyon kaw. Adakin ka day ta, anak ko. Di da ka magmabaling na pilitan, no talaga di mo kaya ti makiin na ya. Desisyon mo day ta, anak ko. Kaya't dagiti dadakkel ko ang mga sawa ak ngam tsak man amo. Takaslan na po ka umata na namin pinsan ti isam ko iti babae. Gapo siguro iti pan nakaloko kidi. Iso akas titirik na kitan. Aging gangarod itakat ba akaklata. Ngam kit di, naragsakaklata nga uray awan no biyawan no asawa. Alakastan, tigayem mo, ago. Alagagayam, magpatinggalangan di tayo tapakasaritaan ti may sakabsat, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. Inyornos para iti drama ti gayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manan, Diyos tagnginay ti tunggal maysa. Manang Biyanan! Manipod ka ni Kabsat Hilda sa napod no nagantintay patangatangay drama ita. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Naimbag nga oras yu amin. Hello mampay ka ni Homer Alamo, Ryan J. Gutierrez, dita paniki Tarlac, ken ni Dalyasat. Kasimanti ko na ni Kabsat Hilda. Dear manang biyanang, talo kami ngagkakapsat kat agtawan kami ni itinasuro ka 50. Shakti burida. Dua kami aba kiti kabsat ko a lalaki, kat timat may isa pa kabsat ko may isa abalo. Da kami iti kabsat ko a babae iti pagtarayan da ito istorya. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Dokasta, pinanawa mo ti pag-abangan yung apartment iti syudad, Mildred? Wan manong Romeo. Awan mo't ngaminan kadwak ijay. Tanaki asawan di anak ko akad kadwak ijay. Inyawi din ti asawa na ijay lugar da. Agluto-luto ak iti merienda. Ta isursur ko iti balbalay. Tapno addamot pagsapulak ah. Ay ketala, makamuka ading kaw.
Talo tayo nga ruda, nagkakabalay dito yung family house tayo. Agpapada tayo, may nga awan asawa na. Ang kakabwala tayo nga rodmanan ama ng Mildred. Agyaman nak no kayat dak akabalay, Hilda, Manong Romeo. Awan problema kanyak. Mayat kay di atap no, ada kadwa may ni Manong Romeo. Uy, tangay ba kami ka ni Hilda? Balo kami, agkakabalay tayo, tapno naragragsa. Mailiwak mo't laeng kada kayo akakabsat ko. Iso na panunot kunti agawid dito'y probinsya. Gumatangak man. Anya day, Jay? Ni, Nana Mildred! Nagawid kayo mat kayam! Nakabakasyon kayo mat! Agyanak dito yan, Dora, balasang ko. Pimanaw ako ni Jay pag-abangan mi. Tawan mo't kadwak ijayon. Inyawi doon Jay manugang ko Jay anak ko ijay lugar da. Ay, kasta aya! Kat, anyat gatangan nyo ngay. Sabon man na paglaba, balasang ko. Anya sabon, Nana. Kumpormiditan. Basta aglabutab. Sige, mabitlaan nga ron. Ay, kat, nasaya tata na panunot yung tag naidmanan dito yung lugar tayo. Ganitap no adda kadwa nagiti dua aba kakakabsat yun dita balayda. Ay, aduhin ti sabon, Nana. Ay, agyamanak. Adto'y matibayad ko, balasang ko. Agpapada kayo ng awan asawa na kadatatarmiyo ka, Nana Hilda. Tanabalo kayo magmanan. Kat agpada mo't abaak dagijay kakabsat yo. Wan nga rod, Napintas kay mo lata, Nana. Isla di kay mo bumakbakot. Thank you, balasang ko. Sa anak mo't nga may nakomportable, no agbali na kalusyang. Iso a baby face kayo lata. Tanasi kaso kayo itibagiyo, Nana Mildred. Agyamanak, balasang ko. Mabalin niyo pa iti makiasawa no kaya yaw. Ay narigat ti agsao iti patapos, Dora. Iso ajak pa'y lamasungbatan day taan na ibagam. Naglukmag kamutuna yun, Hilda. Binaybay amot ti bagimon. Ay na, nag-imasamat nga ron ti mangan manang. Ay naading ko, ag-diet ka, tagpakutong ka. Narigat ti agsakit, Hilda. Di kan sapay ag-exercise. Saan ata agdait mat nga ron ti pagsapulak? Nakatugawak latan iti makinak nga agdadait. Dagito lang dapan ko ate Mike exercise. Di naklatultuladan. Binigat nga agjag-jogging hak. Iso akanayon ti panaglingot ko. Kanayon pa iti panagsumbak. Ang awan mo't sumba dito'y lugar tayo. Asino kumamat ti mayat nga agsumba ito ngay. Tumaktak data iti trabaho. Kasapulan tayo nga rod ti ag-exercise ading ko. Haanan, bakbakatan tayo matlaangan. Rumwarak pa'y Hilda. Kita man no bagay ko matlaang to'y baggy pants ko. Ni, anya nga baggy pants, manang? Ay, awan, talaga na udi kan iti uso ita, Hilda. Isun sa adi ka makaas-asawa, tawan amom kadagiti uso ita. Kasto iti bagbagada a baggy pants, nalawlaw a pantalon. Anya matdata nga pantalon ngay, madmadi. Malamente sa kadita ha. Nalaka nga sumrak ti angin. Di mo amuti mayat. Kanbay sa kastamat te pantalon dagi dya teenager. Pang teenager lang te kasta manang. Ay naading ko, mabalin oray bakit. Basta amom ti mangdala. O, bagbagay ko, tanalaingak ngagdala. Iso nga ado ti agararom kanyak. Nga oray balo tanalaingak nga agporma. Iso asika, tuladen na no kayat mo ti makaasawa. Nakadwa akon iti asawa. Ngamsi ka, awan pa'y uray maysa. Oray hanak nga agasasawa. Awan na sakit nga bakrang ko. Oo, nga ta. Imposible Madlaw mo't ang makaasawa kan. Ang mabain ka lamang ibaga.
Agam no kayat mo. Ibingayan ka kadagiti agar-aram kanyak. Haanan, bagim isuda aminan manang. Ay, Manong Romeo, talaga ka di nga napinpintas ni Manang Mildred ng siya? Ay, apaya kasta ti damdamagam, Hilda. Basta sumbataman ti damdamagak Manong. Talaga ka di nga napimpintas ni Manang Mildred ng siya? Agduma ti pintasyo ading ko. Saan kailangan agkaruprupa? Ta datakano ti agkaruprupa. Anya? Ha? Han mo matman nga ipilit nga agkarupropa ta Manong? Ah, Sang kaibagang matikasta? katisobot nga mintag paiswading ko. Dahil di tatang ti immalaan ta. Kat nimot nanang ti immalaan ni Mildred. Apay nga rod ngay nga ad-ado ti ag-araram ka ni Manang. Siya kat awam pa'y mailawan nga ag-aram. Sipud balasang ni Manang Mildred, adun dagi di ag-araram kanya na idi. Ingga natadtanga na balon iti namin duwa, adala tag-aram. Iso nga kunak nga napimpinta samat ngam siya. Nalaing lang amin nga agdala ni manang mo, Hilda. Ken mayat ti pamaginata kung kontrolan na ti kankanan na. Sikamat ngamin kat nagrawit ka. Kanem amin na kayat mo akadan isuan nakaluklukmig ka. Uray hanak nga sumiksin o agsaraaw matityan ko. Hanak nga nairwam. Di nga men kayat natutyan ko kat mapuno nga kanayon. Hana nga kayat nga mabakante. Iso nga baybay amon dita dayit. Naimbaga oras mao, Hilda. Ada ka day ni manang mao. Apay ni Manang ko, Manong Sairo. Ah, sa iraw tinagan ka o sana sa iraw. Si kakit di mo't, Hilda. Parehas mo't lang dayta. Sairo kan Sairo kat agpada. Anya tibagam ka ni Manang ko aya. Ay, umay ko kumamanen armen ah. Ay, nasakit ti ulo na. Hana nga kaya ti mang entertain iti tao. Baliwam ti umay. Nya. Sumrag ka, Sairo. Nay, Ay, bimangon mat gayaman. Sige, sumrak ka nga rudan, Manong Sairo. nagseksi ka talaga, Mildred. Magbagay mo na ta, nakiting a short pant mo. Nagpudaw ka. Thank you, Sairo. Kaano nga ron nga klunan na ngay. Nabayag mo't basitay nga gar-arimakin ka. Saan pa'y nga ita, Sairo? Narigat agdardarasudos. Di mon ibay-bayag atanay, mapmapanan titawain. Bakit kan lakaitaan? Sambutan ta ti agkasar. Ha? Sigurado ka nga ikasarnak no bilang aklunan ka, Sairo. Ay, why? Jesus, no anya timbagak aramidak. Sa anak nga glaslas daw. Jak pa'y mat nakasagana, Sairo. Ikanak pa'y iti panawin amang panunot iti dayta, ah? Ngam no di ka makauray, nawaya ka sumapol iti sabaling armam. Ay isaan, jak sumapaw iti sa balay. Ta si kalang tinangriing, itinabayagan anak at turog ariknak nga agayat manen. Bol. San man? Agpaisaw ti ibagbagak Mildred. Anya, magdato nga kaldero nga agten, agpailang. Ay, agong ungot samat ti gapsat mau. Kasta na day tano at da umay agarom kanyak, Sairo. Ay, ay sa bagay. Way, nalaw ko na ita. Nakamisot ka na yung umayak dito balayaw. Bye-bye, Di mo panpansinin. Gagangay na, tabaket nga minabalasan. Nalaka nga agong unget. O ilaw, sa gabing madilim, larawan mo neneng,
nagbigay pa sa'kin. Ne, asino di agkan-kanta itarwan? Imposible nga agkaruling dahit akat nalpas matan ti December. Kan o ilaw mat ya kansyon na. Ay, katak man itari daw, kati. Ne, mat gayam ti di nga kalugaran mi data. Oy, tide, apa nga kan-kanta kay ta? Ay, naimbang ka oras mo, Nana Hilda. Haranaag ko pa ni Manang mo. Ay, ni manang kumanan? Ada ka din ni Manang mo, Nana Hilda? Ay, awan. Siyak ta dahil to'y balay me. Ang orayawan ni manang kwakat, agkanta kalata. Ay, kunak no adda. O sige, baliyawag to nga ron ti umay, Nana. Kat agkanta kalata at adenggak mango. Adak mat nga agdengag. Sige pagbigyan ka, Nana. Tumawa ka, bakit hindi? Tawanan mo ang iyong problema. Anyat katawam nga, Didi. Ay, kwa. Pasutikan ta rin pa nagkatawak, Nana. Tawanan mo ang iyong problema. Nagloko dato nga taon. Taday nga ako, nagmayat ti kansyon na. Ngam hindi nag-request akman maditi kansyonan. Apay, adapay plano maya makiasawa, Mildred. Kumpurmi amanong. Kasla maaw-awi sak nga rod manen ang makiasawa. Takasano, nagaduda moten nga kursunada kanya. Kasanaw kat papintas kamot nga minapapintas. Nagkikiting pa yun nagiti isusuot mo. Pasensyakan ka bagis ngam silang akitaan. Bado nga minti teenager nagiti isusuot mo. Kat na bumakit kan. Saanan nga agmats iti edad mo nagiti kawas mo. Oray tasaan mo't amadlaw nasurok 50 ti taon ko. Adun to pa'y ti mangibagbaga akasla nasurok la kano 30 ti taon ko. Kahit mamati ka ba? Katwan taibagbagada nga rod. Saan nga amin na mangig mo apamadayaw na kin kakitagpaisaw? Taadon na kiti bulilikong at tao ita. Saan mo't siguro, Manong? Ay, kita ang mga mailawan ka. Di ka madanagan, Manong. Awan pa'y ti aklunak kadakwada. Tapno armundaklat ta. Nagmayat nga mintirik na ti maaram kat. Makapakilig. Nana Hilda, umay ko alaan ng tiimpadait ko abado kada kayo. Ay, sige, apag iso nalpas aminan Erika. Nasayaat nga rod, Nana. Sa balimat man ang tilugan mo. Kan ay na, talaga nga naglaing kan nga ag-drive, Insurunak namin nilakay ko, Nana. Ay, isurunak man mat nga agmaneho. Sa mundo ipabulod na talugan mo kanyak. Gatangin nyo langan, For sale day ta, Nana. Tagumatang kami iti sa bali. Tay dakdakkel ti alaan ni. Nanginan samot dayta. Saan? Nalakalaang. Ta saan mo't akabarwan ang modelo. Kun mabalin ti hulugan. Oh? Ay, mayat nga ro dano kasta. Alain yun, Nana. Taagsuro kayong agmaneho. Agsapol kayo iti pagpasuruan nyong. Agpaisom hulugan data. Wala na. Awan problema. Sige nga rod, alakon. Ngam di mo ibagbaga iti sa bali nga hulugan anya. Ibagam nga in cash ko. Ay, katuan, Nana. Ay, naimbag man tadaing gatang mo itilugan, Hilda. Wan man, Manong. Ay, di ba amom tag-drive? Kitway, nabayag mo na driver akiday. Isurunak man nga ron, Manong. Uray tangdanan ka. Ay, kitwan lay talaga yam. Nalaing kamat gayam nga agisuro, Manong. Nakasuro adagos ni Hilda nga agmaneho. Wayne, automatic matilugan na. Nalakala masuraw.
Isuro naktuman mo't manong. Ay, gumatang ka matitilugan mo nga pagsuruam amanang. Ha? An mo nga bulbulo den tilugan ko, tapang personal ko dayjay. Ha? Ay, ni manong sa erote malabasak. Isabdang ko tilugan. Ah. Manong sa ero, papanam! Ha? Ay, si kamot ganan na Hilda. Kadamit lugan, ma'am. Wana, ginatang ko, in cash ko. Umaya ka na lumugan, papanam nga minaya. Ay, ikwa, mapanak ko maijay balayaw. Pasyaramanan ni manang ko. Ay, ikwa, umaya ko makikape. Ah, sige, umaya ka nga ro din. Aglugan kan. Ay, nagpintas kamit ng Mildred. Kadigdigos mong sapay. Wana. Takababain mo't no adamang sarong karkanyak no naang dodakit din. Ang naklatak at talaga ka ni ading mo, Hilda. Nadamat lugan nan kahit amo na pa yan kag manehaw. Kasla pimintas mertan hindi adalugan na. Ha? Mabit lang Mildred Inak man tulungan biit ni Hilda nga agwasing itilugan na. Padumot gayam ti kortam na Hilda. Kilat mo na bimbak nang ka. Wana, jak nga may nagparparamag. Ngam mangirwarak manan itilugang ko no next month. Agasam man. Chimambakan sa iti panagdadait mo Medyo. Akat papanamngay. Inak man agmarket, tedi. Ay, makilugan akman Hilda. Ne, apay nga Hilda, kung kunamlangan kanyak. Nagpintas ka ngamin, Hilda. Ay, imbag man tanadlaw monday ta. Huwag nga raw. Saan ngamin unay amadlaw, idi ti kinapintas mo. Idi awan pa'y lugan mo. Ha? Ngam itataadan lugan mo. Kasla rimwaran ti kinapintas mo. Apaya malmalday ka, Mildred. Kasano? Kat inagaw mo't ni Hilda dagiti sotor ko. Ay na, agararamit ka mati istorya nga manang Mildred nga. Kat agpay sumat, ginargarim ida, iso asikan ter armenda. Han ko nga ugali tagagaw iti sotor manang. Kat no iso dati mang surut-surut kanyak. Itartarayak to pa iso da. Imposible Kat no iluglugan mo ida kanayon. Kat makilugan dagayam di ilugan ko. Kat pasensya kan agbawing dan kanyak. Awan mabalin ko manang. Nala, di kaya gapat. Kababain kayo, no? Dagitalat pagapapaan niyaw. Mabakit kayo. At dapay ativ yung nga ubingan iti kastangar aramidon niyaw. Baybayan yung aminan ng itasot. Skutor dita. Di yun ang panunutan ti may papan iti lalakay. Tikit di panunutan niyo. Kat no sardinon to, ti pakaitan naman niyo. Tababakit kayon. Anya nga Hilda. Paklunan ako na. Ay, kwa. Sige man langan. Wanan, I love you to, Teddy. Oh, agyang Hilda. Kunak no awan namnamak. No da kwartam dita. Agkasartakit din. Apa nga kwartak ngay? Katamumot nga awan kwartak. Iso asikapay lang taggastos. Sige, makitan to, Teddy. Kano nga yasong batam tidat daton ko nga ayat Hilda. Tano awan namnamak. Agsubli aklangan kanimanang mo Mildred. Ay, kwa. Sige, aklunan kan. Ha? Talaga? When I love you to. Oh, thank you, Hilda. Ay na. Agsinsin na ron no ti text dagiti duwa nga boyfriend ko. Mayat gayam Uray last trip nga kunada. Ngam na igulpe mati duwa. Kastoy gayam tirek na ti ada inspirasyon na. Kasla nga makurkuryente nga kanayon ti barokong.
nagmayat. Agruam ka na, tata sa iraw. Kanayunan mo't ti makilugan iti lugan ni Hilda. Katlo si kasi makakanda, makiluglugan ken kwa na. Danunam pa ijibalay, danno ka. Una, ta arkila ag amapan agpalingkay. Imposible agraraman ka mag. Pangalam kumangay ti kwartam, pagarkilam. Agpalpalibre ka kindi Sika di mo ipulagid ti aramid mo. Basta sarding amaw, da sarsarungkaran ni Hilda, tay naklon na kaon. Agayan ayat kamain. Agraraman ka mo talaklakayan. Kat mo sakti inaklon na. Hanan ka. Apay nga agsipat ka ngay. Dahil ito yung Ay, nga gusto daytan, Dede. Sayro, apay nga aglaban kayo. Di mo't agayan ayat tam Hilda. Ngam apay nga entertain ang pailang dahil ito tao. Ay, kwa. Lukas ta. Dua kamay nga inaklon mo, Hilda. Ay, kwa. Sumungbat ka. Dua kamay nga inaklon mo. Ay, ita kayon. Awan kayat ko kada kayo. Hilda, magsubli ka dito. Delikado. Baka siyak ti lubo banda no ibagak tagpaiso. Kabut-butang madagit ang aduwa. Liniklikak nga rod dagiti duwa kat jakon nagawat iti lalaki nga garam kanya. Nagbutengak ngamin. Amangan kit din no pagaramidan dak iti dakas numamuan dati inaramid ko. Kat uray ti kapsat ko saan matan na nagawat iti lalaki amang sarungkar kenkwana. Kat ti matlugan ahul-hulogak insublik tajakon kabalan na bayadan. Tajak matan makatrabaho taadon ti marikrik na iti bagik. Alakastan pigayem mo Hilda. Alaga gayam, di tamanan tinagpatinggaan day nga istorya, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose, para iti script kaniti drama to gayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manan, Diyos tagngina iti tunggal maysa.